Ora for medasio mabimra asumdwe kan I shadai no waji so Elohim nyame ene yaresafo nyame ene tumi wura me pa cha abode mu nyina no me pa cha me sa ne part 2 ebrew ye kan sen a yo entome ene susumasa ene eme me pa cha susumasa wa ho ana nipa begina TV so na wo kire YouTube. There's a mixed confusion and a mixed authoritative ayabrofo pafa opa memfa eno na odifo me catch us say obi shade bia sia na sefrihi na brabo na oyen efrihi me catch us mimi fie eya chede mimi fie sunsumu nduru aye kire ni ade ye semena aduade ye ni ya ubewu ye kase 7 days ubewu abewu nti ara me bam show bi sam no ubewu forget no ene wa wuri akosi o ya bo jollof eno na odifo akosi antwematutu anamo maba kwayem masamba menua no mo nkyɛn me bra pani no mo nkyɛn me se won hu se adwuma me ye no ɛhyɛ ni onyam tie ne omo so mo de omo de taa machi na makomanim ne ye kwanya na ne ye wie me se free this afi kosi afi foforo de de wo be hu nyama ahodo nsu e won patam ha nyina de bebrɛw no wo hu tumi ekita no wo hu nyama ɛyɛ na wo ye sofo no nka se we de ya abosom se we de sei enso wo hye wan kona na aposa nduro no ma omo ɛna wo dware amanfo she woni ewu chasam nyame kan se wo hwa bi bra pani oyo defo na na mo susumasa no chade we ni sia me be kan so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 enye tia enye papa san hwa de me san ba show 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 mienu sa wase eno so nya den enye afa oba pani eye 7 she 1 2 3 4 5 6 7 wei ene ye de yade ne ya 7 no ene ye de yade ene ye papa enti e ka susumasa na wakotete baketema na di dware de wasa ho me pato yemfa no nko a ene edware yemfa no nko a yade susumasa ene ntome cameraman me pato phantom ne mame phantom ne mame yen kasa na fedie susumasa ene ntome na na be kire mu na owia na tie na fe wo hu se nipa disibu na me pato ko yo en kire ni nyina yo ne wo man se susumasa no ana odifu edi kan a kire mu deda sa Timsaro to yaso. Sa. Na nya ba ko pe ana wode ye aduma. Wodi bi ka bi hu. Dade kura na ma dade a woto wi. Bi ka bi hu ansa na dade na aba. Obo won fa dade anka ho a. Anto so ya enya nam. Na tirenga akwai anfa bi so ya. Enko. Ja. Enya papa. Enti wodi emme ye wo frɛ ne me. Wodi be kan susumasa no ho. Na afei wakosoro ya. Ntome. Wotunu kom. 7 Dio ninkom 7 na yes 14 na wodi aka another 7 the infant tudwa so we smart obi so we smart na fe wodi aye adwuma na wahwe nkunima eba na wahu tumi e wo ho sa na se wonam na so obi be hawa wona obehu so obi so hawa wona obehu ye chedi guare ye san ye samra thank you enti me na mase manesi na me pa cho me nwane nkontem sa me pese susumasa ni entome ye fa ne kwa enti o be fa eden is o be ye o be fa amamre kwan mu no oba o kita o snap ana wo jin tumpa ba ko wo snap ana wo jin ana kasa praku bi za ti hawo min kasa mi asofo enti me kire se kwaya abosom kwanya abosom se wo ya amamre ye ka amamre nko sona amamre na sona amani na sona amamre sona amani na sona amamre swati yes tisanete anti obefa obegunsa wase na kese na ode kono onu so ayeye na tume wo nyina atayachi na waboya wo na wakọ na waba na wanya hoɔden foforo kura kan wa hoɔden ho na we ne sa anya abosomsem yo anya abosomsem enti mi pacho
asofo tumi yusu dware bi asofo kura na yusu kese yusu samara nyina na de dware okura na otan wo ho kese okura na otan wo ho pepepe otame abewu kwa otame abere kwa thank you tame me da se eno na odefo achechi yes me papa eda na wo ka fa adwumedie kakre ho ya wo de ka ho kakra bi unka ni nyina tuwa bi na kaka won se namba pai na se wo oso waka no ne se di nyina ye ba ko pe because obo ha wo na me nyina otan so unim nti wonya dware wi a o tumi ye ohwe da asema ewo me nan nti untumi man ka se wati ase ntome na de kwa ya de ati se wonya ni nkomu na wangu nsanso a untumi ngutusu unusu kura nya adwuma atefo social media fo mo mama nipa ntum futuro ngum gari mu ana mo mumu nipa bebre e kire haban but kwan a mo fa so kire no enhyen kunan enhyen nyam enhye fa ahodie mu na me pa chaw tie na tie ne yie ne ame kan se wei susumasa no eye 7 plus eme plus 7 plus adie bi enti ne ame kan se frodi fo akosi antwie from 0543 41 91 60 ne ame kan so do fodo yesu don ti no de ba begina se men kire se ya wasamre man na ya wa mpidi a sa na honhom so etwase nyamenya ne nsi anamu no wo kire haban nti bra so se me kire wa wo hwe me no menkun ho so fra me mamfa me pato I love you and I love you and I love you ja body anaja me message odi from pato me fra one fanti pato attend to me me Canada me US me Ghana me ha me pato what to kwan ache nyama kutia wo etwase adi we yeso at the mouth na odi dware na wo mu yeturu me metenkran ti me make us one famara am de ba na me yehu aju awrade be hira wo awrade be yo yie be se me da safo e go so release ministry ano e branda yam paabo me pa cho me de haban ye adwuma pa pa me de haban ye adwuma tumi wo haban mu ma me no nka mom ne hwe tumi na nunyam na wo be yo de fo wo be hye nunyam bebrebe ene ya hya asene ya unsa beka awrade hira wo na yo kase bye bye.